Arılarımsız hürmetli kardeşler, sizden Tuğanalar gazetesi redaksiyası Koynar Selamley, Hammin sizni barasında yarattı, baş redaktörü Yuliya Globina bulalım. Bugün 13 sentyabr, Pятница, Күпте туған ой. Biraz şumurakta iştire bu ay. Lakin naq bugün biz Tuğanaylar подписчиклар arasında розыгрыш uyushtiramiz. Bizning eng baxtli 2 obunachi elektr it tortqishi ham bor utugini loyiq bo'lashadi. Esingizga tushiramiz, Tuğanaylar Kultura Ag'artuv gazetasi 2020 yilning 1-yilligina yozuvchilar arasında aksiya e'lon etdi. Haligi aksiya avgust oyida bordi. Bordik avgust oyidagina bizning Tuğanaylar gazetasini yozuvi iskibayadan bo'ldi. Yozuvchilar orasida biz qo'ynar bor utugi ham it tortqish masalan o'ynashamiz. Birinchi yig'ilishga it tortqish bo'lashib, ikkinchi yig'ilishga qo'ynar bor utugi. Aksiyaning sharti bulayroq edi. 13 sentyabrga qadar Tuğanaylar Kultura Ag'artuv gazetasida 2020 yilning 1-yilligina yozilib, shuning kvitantsiyasini bizga redaksiyaga jibarga kerak edi. Yoki kvitansiyaning kopiyasin, fotosin bizning elektron pochtamizga WhatsApp nomeri osha jibarga bo'ladi degan. Bizning aksiyaning top sponsori Akbars Holding kompaniyasining keng direktori ham Respublika Kreativ ijtimoiy uyushmasining yetakchisi Ivan Yegorov. Biz redaksiya ismidan Ivan Mixaylovga zo'r rahmat bildiramiz. Aksiyaga qatnashuvchilarga kelganda bizning redaksiyamizga borlig'i 35 kvitansiya keldi. Ular respublikamizning turli rayonlaridan bo'ldi. Bizning eng aktiv rayonlar, eng aktiv o'quvchilarimiz Shistay, Mendelevsk, ham Mamadish, Boliq Bistasi rayonlaridan ham Qozon shaharidan bo'ldilar. Shunday biz kvitansiyalarni To'qay, Tilashi, Agirshi, Oznaqay, Bitirish, Zay ham boshqa rayonlardan qabul etdik. Aytamiz shulay qilib, birinchi jinoshini, birinchi baxtli подписчикni belgilayman. Yangadan xabarlayım, birinchi подписчикka biz Polaris firmasining elektr it tortqishi Mesarok o'ynatamiz. Aytamiz, barabanni aylantirib, barabanda borlig'i 35 kvitansiya. Kvitansiyalar borasida o'talsin, aylantirib, yaxshi deb aylantirib. Aylantiramiz, yetarli deb o'ylayman. Hozir qora mushag'ini eshigini ocham, barabanning ham birinchi kvitansiyani olib aytamiz, qo'llarni tutamiz. Tengayda ekan Mesarokka it tortqishi. Qaraming, nashulab olam. Ham bizning birinchi jinoshimiz Yakovleva Vera, Tilashi rayoni, Subash ovuli, Musa Jalil urami 6-yurt. Kvitansiya qorong'iroq, bu foto jiberganlar edi. Fotoni printerdan chiqarib qorong'iroq bo'ldi. Mana birinchi jinoshimizni qutlaymiz. Tilashidan Yakovleva Vera, Subash ovulidan bo'ldi bu. Vera, Yakovleva Vera qarindashimiz bizning elektr it tortqishi Polaris firmasini qutlaymiz. Bunda qo'yib turam kvitantsiyani. Hozir biz ikkinchi jinoshini belgilaymiz. Ikkinchi jinoshga endi bizning Polaris firmasining bor utugi qo'ynar bor bilan tugashi joylanma. O'tashaq ikkinchi podpishimiz baxtgan. Aytamiz, hozir yangadan tag'in barabanda aylantirам. Hozirgi barabanda 34 kvitansiya qoldi. Aylantirам, o'talsin. Aylantiram.
Бірінші квартира. Біздің активистка. Біздің Аида Сахарова Крешін ұйышмасының бәрекет яшьләр бөлігі активисткасы. Аиданы құттықтаймыз. Аида Сахарова Питреш жағынан, Питрештен. Аидаға біздің илек қойнар бар үтіге, қойнар бар үтігін отты Аида құттықтаймыз. Bizim buna iki kıydatım var duyarız. Yanağına iki бәхетле подписчигімізді тағын бір тапқыр. Шундай затlı бүлеклер ұтулары білән құтлайбыз. Аларға зор рахмет етебіз. Біздің акцияда қатнашқан барлық қарындашларымызға, барлық туғанайлар редакциясын, туғандар редакциясын поддержать етіп акцияда қатнашушыларға барысына рахмет етебіз. Һәм шушы бүлекләрне келіп алу сұраулары бойынша әлеге ике җиңүчебезне безнең белән элемтәгә чыгуны сорыйбыз. Безнең телефоннар Казандагы редакция телефоны 843 222 0984, өстәмәл номерлар 1552. Шулай ук безнең WhatsApp номерына яза аласыз 8917 250 97 95. Шулай ук ВКонтакте группасына һәм Инстаграмда, менә Инстаграмда директка яза аласыз. Сорауларыгыз булса, шунда җибәрерсез. Шулай итеп, барыгызга да рәхмәт әйтеп, сезгә тагын бер яхшы гына хәбәрне җиткерәм. 1 сентябрьдән 2020 елның 1 яртыеллыгына һәм тулы 1 елга язылу кампаниясе башланды. Безнең газетабызга барлык почта бүлекчәләрендә, интернетта, госуслуги һәм Почта России сайтларында онлайн рәвештә язылырга була. Ярты елга язылу бәясе безнең 480 сум, 1 елга язылу бәясе 960 сум. Хөрмәтле карындашларыбыз, безнең яраткан укучыларыбыз, Туганайлар газетасы җәмгыять өчен мөһим булган мәсьәләләрне күтәрә. Халкыбызның күренекле затларын данлый. Тарихи язмалар аша безнең үткәнебезне барлый. Газета битләрендә язылган мәкаләләрне урыслар әйтмешләй, балта белән чабып атып булмый. Что написано пером, то не вырубишь, это барон диләр. Шулай итеп, карындашлар, тарихыбызны белгәләп язып, бердәм булып, бер аралашып яши. Алга таба да шушындый розыгрышлар без әле оештырачакбыз. Инде берәр айдан, бер-ике айдан без тагын затлы бүлекләр белән конкурс оештырырга, розыгрыш оештырырга уйлыйбыз. Шул розыгрышта да безнең белән элемтәдә булырсыз. Катнашучылар тагын да артыр, күбәйер дип өметләнеп калабыз. Безнең яңалыкларны, конкурслар турында, безнең Крешин дөньясындагы яңалыклар турында безнең интернеттагы электрон сайтыбыздан, tuganaylar.ru'dan һәм газета битләреннән укып белеп барыгыз. Безгә хатлар языгыз, шалтыратыгыз, кунакка килегез. Без Казан шәһәре Декабристлар урамы 2-йорт Татмедиа зданиясында эшлибез. Һәрберегезне көтеп калабыз, ишекләребез ачык. Киләчәктә дә бергә булыйк. Һәр Крешин җортына туганайлар килсен. Рәхмәт барыгызга да. Прямой эфирыбыз шуның белән тәмам. Барыгызга да